Lawi botingin asa jak panasa yandri bandang ukur makan duh. Mandre kana sa cangkuning cedelada minasa golana maka aja sisane telusuri lah alena mak bica kanto-kanto mo dua lis. Kanto-kanto pertama bandang isana kanto-kanto kedua cangkuning. Sebab hari ini kita bermaulid. Namanya bermaulid, kita mengenang, kita bersyukur, kita berikhtiar rilalanna rekero ajajingenna Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maulid. Cek dek mi perbedaannya antara maulid si bawa maulu. Ia bansana ipegok maka kuange kita bermaulid bicara ogina to maulu. Itu syiar agama. Ia muana reko angka tau pura na ifodang ada neng kalinga do cili atau na masui oko do cili abiona ia sengi aga tau maulu. Ia kopura ni ciang na ia mopa na pegau elisi pe ngemancaji anak-anak na ye kialiwa ni ega na umuruna ya sengi tau maulu mau tabe idi mato pau tania jaji maka kuangi kita bermaulid bicara ogina to maulu de tu maulu jaji welawi tabe panitia pelaksana engkau siapa bawa telur pada idik mato tong idik mato meli idik mato beloi idik mato tiwi jadi ko idik mato malaga ya agak senang kang idik meli idik nasui idik beloi idik mato tiwi koe idik mato karesoi iya ko idik mato matuk malaga iwi katau maulu asanna tapahan nila tu koy sebelum kita jauh yang penting tapahan nila tu kita insyaallah kami taimatu insyaallah. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ilalan narikir masih kita mesti kita akui. Mesti kita akui bahwa lebih banyak perempuan ketimbang laki-laki. Jadi di peringatan Maulid banyak perempuan daripada laki-laki. Jadi peringatan Maulid kita lebih banyak perempuan di Maulid. Di majelis taklim lebih banyak perempuan. Di pasar lebih banyak. Di mall lebih banyak. Di pengantin lebih banyak. Di neraka lebih banyak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala selanjutnya. Tabe bundaku, kira-kira kalau siang-siang begini, 1:30, enaknya apa? Meloki were Pak Bura Cakaruduk. Meloki were Pak Bura Cakaruduk. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Labari kadeku salah. Kacakaruduki. Ia mita mule matindra itu cakar dua.
Denu le matindro to de cakarudu. Pak bura cakarudu ero, pajaki cakarudu. Apa matindro nih? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bermaulid cuman terkadang agama tak mesti paham dan ini bedakan dua hal. Sidi angka syariat agama, angka syiar agama. Angka syariat agama parlunna dan nia kewajibanna kita dalam beragama. Aga isena sempajang, seke, puasa, haji, perintana agama, syariat agama. Wajib hukumnya untuk dilakukan. Sidi. Yang kedua, ada syiar agama. Riasanya syiar agama, sidi gauken, sidi jama-jamang, sidi pangkauken, ipegau, ritujue rekero nawa-nawa tak pangelo retak, nasaba iya ro acarai mamagi-magi, napapoliangi decen, dan nia lolongengi barakka rilalena. Termasuk ni iya peringatan maulid. Jadi ia minawat dinggi mapangewak ko syariat agama. Ia ko syiar agama aja na tapangewangi. Nah sabab madese mana tu jelok na elori nawat ding angka nagaukeng. Selamat datang kepada Ibunda. Di sini Ki. Oke. Izin. Ya ko syariat agama wadi tapangewangi nari ko salai. Tapi na ko syiar agama aja na tamon rumah pangewangi. Gara-gara mamaulu mi monro ki mapangewang. Maka ramagay. Manang kaburalo kay patama o kilalan na masigi Ya ko angka tanay ki manang kaburalo ko patama. Ang kagadalelena, ang kagahadesana, ang kagayana, saparanga, ya ko degaga jom pegawi. Ya ko degaga taruntuk tabe kita jawab secara rasional saja. Ya palik ko patama ka buralo ka o ko masigi na sabab mamaulu ka ya ko angka maciangi jalorana. Ya ko angka ayak makaraja patama buralo ka o ko masigi jalorana. Ya ko angka hadesa makaraja ajang patama burak lo katalok kelalan nama sige iya narumu jalora nga iya ko angka pajay patama kamakwar na sabab maka de andre guruta nareko angka decen na pegaw angka decen nisang si dia atan na pangallahu subhanahu wa ta'ala na isang maka da decen yero papole dece papole ritujun na rekero baraka melo isapa isuro pinapegaw itaw kutu yatu. Selanjutnya ya totu toriolota makaday ya komelo komite isa na atikwi itay pangkaw kakku ya rotoriolota makundru sikolana de na matandre sikolana ne kya mega pak disangen na ya rotoriolota de na malampe polopenna ne kya malamu pahanna gangkanna iya ro agagana pakangkai angka maknana de na pada anak mondie mega nakna mega protesna degaga angkat nari tujuh gaukan sesa. Sehingga peringatan maulid itu angkat telo, angka soko, angka burak loka, ibelo-beloi, angka mana maknana. Cek dek bapak ibu, supaya angka pada papa hatta. Angka burak loka. Emelo iri tujun na toriolota na pangolongan ngilokuri pada di mana makada iya roburak lokai angka papa guru rilalan na nataro makada aga roburak lokai degaga majekko malampu manang iya kon rojong angka mo pada mo ga bahasa aku iro titi makuen rojo to tabe iya kon rojong angka iya ko majekko degaga makuiro pak jelok na makara ita ko ribatal lokai degaga tu majeko ki alan na atuongan na kalaman na mo titi
Jadi aja mua lokong, aja mua jekor rilalanna akalinongamu nasaba aja mu makalasi. Aja mu maricu. Rilalanna akalinongam ite burak lokai. Yang kedua, ia tu burak lokai dek na salai wilino, dek na mate na rekode na pura memberikan manfaat terhadap ripancajinna pangallahu subhanahu wa ta'ala. Taitani. Ya kokomon ribolata angka anak loka malaki bangku tawat tacicang iya kude panang kana buah baja kuel itu tu penga menre. Adi biasa kimita insyaallah ia tu lokai na rekode panapura mak buah tawat tacicang ina tabba baja kuel angka situ tuona menre pemang itu mengisyaratkan maka ajak lalu mu mate ajak mu salai wilino sebelum engkau memberikan manfaat terhadap ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya makrai agama ta khairun nas anfa'u linnas. Si kesinna rufatau si kanjak na atanna Allah subhanahu wa ta'ala orang yang bermanfaat terhadap sesamanya. Ya tona tu komate si seleta biasa engkau teri saliwanna keluargana. Itu menandakan maka ya ko engka tahu masara, engka tahu merasa kehilangan nasabah alisungan na pamasena pangallahu subhanahu wa ta'ala. Si dia si jinna bali bolana makutoparo padanna atanna pangallahu subhanahu wa ta'ala bisa diyakini maka tahu makiguna ya tu. Orang bermanfaat itu. Magai orang merasa sedih disebabkan nasabah kehilangan orang yang bermanfaat rilalan narekiro akalinonganna. Tabedakan ia ko taubat tak penjahat tau degaga gunana monro kampung ina mate karebangan mati anu naladeci dina gaga maparuk-karuk ke kampung. Kan bedanya di situ. Ajak tamate nareko de patapura makke guna ripalawangan narekero atanna pangallahu subhanahu wa ta'ala. Magi paling nang katelo. Magi tania doriang igattung. Magi natelo. Aga je ko talawi. Matanya kaliki mirawit saliwang. Magi natelo. Sidi senuangan nero papa guru na loko ripada di mana makanya ia tu rupa tahu ia tu ibu-ibu si bawa bapak-bapak si bawa ustad dega aga malibu suku dega aga tahu sempurna dega aga tahu suku ancajingenna tidak ada yang sempurna di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sininna rupa tahu angka mana ngakurangenna. Sininna rupa tahu angka mana ngatas salangenna. Sininna rupa tahu angka mana ngatas generna. Gimpe manang degaga makanja libuna. Angka mana waktu na natas salah. Akali barakan na rituje rekir taloi. Magi palit na ibalo-baloi. Angka macalla, angka makudara. Angka maridi, angka ijo. Si dito papa guru ya rakuri palawang ngetai kemana maka ia tu makna Muhammad. Ia tu taulau emam maulu. Mak dupa-rupang. Mak dupa-rupang warna, mak dupa-dupang isaatin, mak dupa-dupa sifatna. Angka pandanarang. Angka pacodorang. Angka pamakorang, angka pateriang, angka topa pagali-galiang, angka ikhlas mak bere, angka tode. Iya nama nana itu juga rekiro supaya tapahangi. Jadi tungka tau lawe mamaulu pada lain-lain manang angka ngenar itu juga sifat nama kutopor isa atina. Mesti angka mana ya punai telah sidina rekero sifat yang te tercermin rilalan na rekero. Rilalan na akalinonga ta angka matunre pacodokang. Angka to panenarang. Angka to makutu. Nih angka to pasidi. Ya to na panenarang. Ya to na makutu.
ya to na pacok dorong, ya to papatarian, ya to papak gosip. Dekaga na siri na manang. Kalamana ya kalau ima maulu to liya meron na sapa tega masalah salah tega makurat-kurat ya rona ya na romendre. Uy kanjak panasat pakaian na majelis taklim polean di. Asa iya makanjak to tapi bisa moga. Di patugaga la pokor. Na cicil manang mo pati wajak panipan. Wajak panipannya tero. Tabi ko na wajak panen-panen ni apa masalahnya? Ini kan selesai. Ini kan suruh pajai. Katanya. Cocok nih roh ada nanti pada lain lasai. Lasana teh yurusuki. Nah mustas biasa to. Biasa to na cerita. Ni kasih mobil harus tasero. Yero cede pina pada tia listrik namo songko na melotor rapa kulitan di namo songko na melotor rapa ko yase na walaupun na masigi ni bawa si mo binasang cacaya ero semagi makanya ina purangi na sa cucu cacaya ilonyo magi mo cacaya apa na po manang kaya mana nakanna tanya aja estase salah bu jadi metomi makan do. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belo-beloi talloe nasaba sifat tari tujere kiro talloe ma maulu. Katot tarui widui karuni. Angka 2 sabu, angka 5 sabu kato yolohin. Angka 20 sabu, angka 50 kato nawita 100. Sandita mana toje stase. Tabe bu, iya Roma tayo nalingi pangalatal untuk aga. Tonga mo, makita. Si dia, yan ang korunto matu pakai matimro salah itu. Jadi upake mataku makita kebetulan yung naruitay ang kasiratu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ia menandakan bahwa kemampuan kita di segi ekonomi itu berjenjang. Nah, ya kesemuanya itu nominalnya, tania nominalnya na angka Allah Subhanahu wa taala, nah ya ia na angka Allah taala ia isa na ukui. Namo 2 sabu tapi hati kita tulus ikhlas lillahi ta'ala. Dek na singangka na mo 500 sabu. Na yeki amelo mi iyasam. Matanremui angka na 2 sabu na 500 sabu. Na rekko ati makanja. Jadi jangan lihat dari segi nominalnya. Na yeki hari tujuan na rekero keikhlasan na. Rilala karisoiwi aga lala wadin nau pake runtu ibarakak na pangallahu subhanahu wa ta'ala rilalanna akkalinunganna. Ibu-ibu jamaah majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya amaulukata angka sokko itiwi. Yero sokko sarekwam mangitalay sipakna narekko pole ki mamaulu. Yero sokko iko talay cek dek takamoy kasya siyama. Jadi ko pole ki mamaulu na jalorang ni agamata sarekwam manginato siyama ama masumpulolo. Siyama ama makbalibola. Siyama ama rito jirek kiro masih kampung. Antara rakyat dan pemerintah siama, antara santri dengan pembinanya siama, antara majelis taklim dengan anggotanya siama ama rilalena. Aja tagiling Pak angkatotu tau biasa lo maulu
pante loppo na tiwi lo ammaulu kange lisi mati degaga si di moyalengi gangkana pitu lella bolana kiri kana yolomon rina bombe mana. Saya titip untuk bulu konyi jangan ada yang seperti itu. Insya Allah. Deto kagak di majelis taklim lain juga insya Allah tidak ada. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dai Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rilala wa takalina suruna Allah Subhanahu wa taala ada syuri tauladan angka akka cirem malabbi natarongeki Allah Subhanahu wa taala riak kacir. Agar itu jere kero sedikit kita menengok ke sejarah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat baicuna etania indok jajian na pasusui. Nenyekia ripasusui si dia makunrai yang bernama Halimatus Sa'diyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan ibunda kita yang sudah berumur masih ingat dan saya yakin yang di belakang juga insya Allah. Ibu, Nabi Ta'ifa Susi ritujuna rekero si dia makunrai namanya Halimatus Sa'diyah. Ia roh Halimatus Sa'diyah angkato anak baicuna. Cedek pinasingumuru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nayekia. Tabe tak dampeng bukan ngomong jorok. Iero tabe, iero susunna Halimatus Sa'diyah, iero kiriye degaga waina, iero kanangnya engka waina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nareko ipasusi oki Halima, okoro kanangnya dek namelo Nabi tak misoi. Ia pa namelo Nabi tak misoi nareko okoro kiri yang tidak ada airnya. Ada papa guru nataro itu jere kerok makada sedangkan togi Nabi tabaicu ngopi de panisa pasilengang tega macela tega mapute tega makasit tega maja de namelo malai nareko tania hakna. Napahan Nabi sallallahu alaihi wasallam makada iya tania ka anak jajanna Halimah. Engka anak jajanna Halimah, ia pun naik hak ritujunna rekero kanangnya engkewe nutrisina bagianna anak jajanna Halimah. Ia mi bagiaku ia rituji rekero. Jadi papa guru lokori pada idi umatna ia mana makada aja talai nareko tania hakta. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam de namelo malik nareko tania hakna. Namo iweren Nabi sallallahu alaihi wasallam nareko tania hak nade namelo malai. Apalagi kumelo malagai. Namo iweren deto namelo malai ko tania hak na. Jampa lagi na ko melo mialagai pura deni. Jadi ko angka matu malagai tello. Magani. Kang tabe, ia telo emelo mo piti wilisu. Bola tak iro malangi. Detona, berarti talin nita itu? Ia telo kuilala yalean ni. Yalean ni. Halala yalean ni. Tapi guru kicet dia. Ia tu nabita namo yalean narekotania hakna de nalai. Apalagi kumelo unian lagai. Jadi napa kangkang itu panitia tak ye halala talamui nih kesik di syaratna talai nih kia ajak talaga ini. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkanang kasewa waktu memperbaiki mihrabnya Ka'bah. Takut niri angi wajunna Nabi sallallahu alaihi wasallam paita bitina
paita bitina tania popan na nabita pa iero ara gare uku gare kami pak de panan kau kujok kata na ara iero ara gare mayoritas bajunya baju kurung hampir mirip baju yang di dalam jasnya Ustadz. Kira-kira modelnya seperti itu. Takko niri angi wajunna kalilingi wajunna paita bitina. Bitina nabitta sallallahu alaihi wasallam paita macella rupanna nabitta lupa kuliasi kak bailo yawa. Macella rupanna nabitta nataro siri. Jadi iero nabitta matandre siri. Biti nami pita liwa sirina. Taniaro aurat nayaro tania. Neyekia majarang de nang kanapitangi nabitta bitina sehingga paite bitina liwa siri na nabitta sallallahu alaihi wasallam. Jadi kopole ki mamaulu na angka orwane tolima pitangi bitina ede patunala ak guruang oki ritujunna papa gurunna nabitta sallallahu alaihi wasallam ri ak kalinonganna. Napiro bitina nabitta fita liwa sirina maga umat na makoko sesa. Ya ko bahasa aku ya lakundru lebih magampang ni komelo ka lebih aga sana lebih magampas seding yita bit popan na umat na Muhammad na iya popa manu iya lebih marat jingi popa manu yita na iya ko popa tau iya ko popa manu melo yita silada ki sidal lungo ko mero paciring tamak ilalan yawana dapurangnya selu kiko yawana taratae cedek pinatolek jak cemak narik kemelo ilalungi belum tentu iruntu itikang iritu jere kero igere pa ibu kina paita ya ko popan na at umat na Muhammad ya ko komero wiri kampok ya dega ko talawi insyaallah komero wiri kampok namo 200 meter joka lolotan insyaallah lolongan ni itu paita nasabak magi mega banyak cara berpakaiannya amat na Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawa semakin ke bawah yang dibawa semakin ke bawah yang di atas cakikin lari lo yase gangkan aku itangai na cek de manita naita melo irita wido isa dosa dek na irita na Muhammad teka po turun tu melo irita isa dosa dek na irita na kuji yolo talalo jadi melo kapasang kita ibu tabe kebetulan mega ibu-ibu biasanya ibu-ibu lebih dekat dengan anak perempuannya ajak taibu si di kedo ajak tibu si di gaukeng ia ritujue rekero wat dingi papole dosa tau langi nasabari nasaba idi si di dosa na tau langi idi lolongat dua nasaba idi nasabari na lolongat dosa tasidi rufa tau jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala nabitta sallallahu alaihi wasallam matan resiri lilalanna akkalinonganna jadi kopole ki mamaulu matan resiri ki ritujere kiro mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam masiri ki ko padatta majelis taklim narik ko maraji moki lo botingnya nade tamarajin lo maulu kengi masiri ki ko padatta ripancaji narik ko magala imas sempajang alena na pada moki magala na idi de tulle pegau isempajang ajak mita gilingi nasaba angkat itu biasa masiri oko padanna majelis taklim nareko makanja iwajunna iya rosi wali ena alena dangkan adik na melo lo majelis taklim nah iya kia pasuron na pangalata ala dek na masiri nareko dek na pegawi agaga na baci agamai samanna rituje rekero maraja pat pinat dinna
manyamas semangatnya narik kona pegau rilalan na akkalinongan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Dibaca di insyaallah. Yang selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam rilalan na akkalinongan pernah suatu ketika sebelum masuk masjid Nabi ta nitei si dia sahabat mak jenne salah salam. Nitei si dia sahabat mak jenne salah salam. Nabi ta sallallahu alaihi wasallam nisem makara salah cara mak jenne gangkan dan nobi Ali kau ke sini. Ya Rasulullah, ajenne ko nasapura nama ajenne sajenne si ko pengang. Purana nasa mak jene surono pengalata anak nasa ngak jene si kopeng me kak mite caramu mak jene dan karena pangulut ta'ali mak jene nasi bawai nasabak sempurna cara mak jene dan karena kita tuh ukur tau salah-salahnya mak jene ona dan karena tau salah-salahnya ona ro jene na paham maka salah balik batiku mak jene dan karena mak jene memang nasi bawai nasabak pada rekir na pegau pangulut ta'ali. Carana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur sangat halus. De napakasiri ipadan nari pancaji. Manasa Nabi sallallahu alaihi wasallam nareko alena taguri si di kesalahan de na tersinggung sahabatna. Na sahabatna semak kada sinin na cucu epoleri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nenye kia Nabi tadi apaki guna yero. Akan tetapi dia teguh secara halus dan lembut di lawangan dari kiro sahabatnya. Ia naruh itu ya parallu ya kaciri. Ia naruh parallu ya cinro lain. Ya koloki mamaulu. Tani oko ya. Tani oko ya. Komi merosaliwa matu. Koloki. Ya koloki mamaulu. Nah angka balikan kota majelis ta'lim. Kebetulan salah kostum yawana maridi tengana macella napayase warna hijau agak senero warna-warni melambangkan pelangi biasa tuh saya aku merosol komero wirina balanda ya kuangka makor tak perasaan ita saya garero nasa ko sidu pada season nasang itu malok ko makwai ko purai bosi warna-warni adanya pada season nasa lampu lalu lintas macelak baridi hijau de sisa mana nasa pada sisa membulu-bulu joka mate to pamonre sang iyo maga payanu gare na taru makada maga payanu engka gare na anu de panamana sa lasana to makun rei sisa makwaro tabe sisa mi tabe tani di wasam makun rei ni ya totu nasabari tabe tak dampang ka selipkan sedikit ya totu nasabari ya tu ko amate ngaki nang kasandungan na toriolota angka tu ilangga ko yolona nue yolona adenge terkadang yo bi makun reye makka ita bi katelu pajalo na turi tuje rekero makara ero yakka pamulange angka mana atas salanganna atapawi na yelo adampang ripa di mondrina angka mana inrenna apau ki na wading ibicarakan na isampaikan ripa di mondrina na wajaran si bawa yakka kataluna isyarat loki pak di mondrina maka dah halalakangi lo doangangi mangolo di Allah Subhanahu wa taala membagi-magi na salama magi na makun reye yobi na sadene rule maka ustaz namo takatan ni bawang senduangat pero maga papa guru na maka iya tu makun reye sesa iya tu makun reye sesa enapi tacek de ning kalinga biasa banasu pahanna nape kare balella kabar-kabar angin manasu ko pandrung yo tunggak gare maga payan
Tahu na cerita padahal alena lawi botingin asa jak panasa yan ri bandang ukur makat duh. Man reka nasa cangkuneng cedelada minasa golana maka aja sisane telusuri la alena mak bica kanto-kanto mo dua lis. Kanto-kanto pertama bandang isana kanto-kanto kedua cangkuneng. Ye tabe tani di ya tomi makuai. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak cara menegurnya dek nakwaro. Nabi tadi na cerita saliwang, Nabi tadi na palalai saliwang, Nabi tadi na tareangi saliwang. Niyekya napitangi contoh malakbi napitangi akacira sarik kwamang napahangi onrona, napahangi akuranganna, naisengi atas salanganna, nagilip pengapegoi situnya rekero pada cini. Jadi kopole ki maulu de nagaga si cerita-cerita mon, si cerita-cerita boko, si cerita-cerita mondri. Di insyaallah terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nareko masempajang isia pajah. Nabi nareko angka wattuna nareko masempajang isia patu. Gangkana Nabi boro ajena nataro sampaja sunnah. Eta pahannya di Nabi boro ajena nataro sampaja sunnah. Ya ko ini umakna boromato aje tapi dua mi onrona kotania asam urat parisais mama selasa iya ko nabita boro aje na nasabak sempajang agar itujun narikero nabita ijani tama suruga nabita itarima sininna amalakna Nabi ya dampeng sininna atas salanganna. Baraka pole rifang Allah Subhanahu wa taala dega gatau tama suruga riolode na panatama Nabi sallallahu alaihi wasallam si bawa ummakna. Niyekya Nabi tadi nang kana lepak sampajanna. Ya ro'at kacirang. Ya natuna kumamaulu itawe mamiraja isi di syiar Islam selalu ada penceramah. Mamagi-magi itu je rekero aga na pawangi aga na ramping aki makanja si penga paring rata na makanja apa kasiyata oke romon rondona aja talo bawa mimeng kalinya tapi lisuki matu iya matori wani iya matosoe mapandru-pandru mi wani mapandru-pandru matu ibaja magosip iya se magosip matu ibaja iya ropopori mundi degaga wasilena degaga Pak Jelok na degaga na lolongan na sabak magay Pak Jelok na rito jirekir asi salanga miripal lawangan na asi salanga minawasilikan sarikuam mangiritu jun na rikiro amaulu kata iya wesoy wat di pasi sumpung iritu jun na terikiro tali silaturahim kita idik masih kampung idik sekeluarga mamagi-magi na paturungan ni barakat na Allahu Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mako niro Ibu, mako niro kapa mudapi ramping aki riyatun nama barakai mamagi-magi wading mancaji apa ti ruang ari pallawa ngetai kemanang na wading mancaji sabak na idolong barakai rilino mako topor di akhirat na Allah Subhanahu wa taala. Sininna cocoe oleh manang ngiri pangala taala. Sininna akurangannya atas salangannya boleh mana ngiri pribadina atau mak bicarai. Maka dari itu kupalingan ngiduai pada 5 kemiladam pariseseta mamagi-magi wadingi mancaji siddi lalap baraka na wadingi maloga ajo kangetku nania wadingi siama sengang itu jumna akalinungannya nania akhirat na pangallahu Subhanahu wa taala na pasipulun di dalam surga na mati insyaallah amin ya rabbal alamin. Dekumita Bapak dan Ibu karena setelah asar saya sudah harus ada di Bila. Sebelum saya tutup ya tabe. Kalau MC tadi bilangnya saya pembinanya Pondok Pesantren Bila. Tabe sekedar informasi kalau lembaganya saya berkecimpung di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Bila Larumpu, tapi pada dasarnya dan aslinya saya pembina Pondok Pesantren Nurul Azhar Talawi dalam segi madrasahnya. Semua datanya saya
semua administrasinya saya ada semua di Nurul Azhar Talawe. Karena Nurul Azhar Talawe adalah induk dari pondok pesantren tempat saya bernaung, di mana pondok pesantren Nurul Ikhlas Bila Larumpu yang belum punya izin operasional sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.